2014. godina u 7. mjesecu smo bili u New Yorku. Ja sam imala izložbu tamo i Milena i Darko su htjeli nas izvesti jednu večer na Njujoršku filharmoniju u Central Parku. Oni su mislili da bi to bilo dobro za nas da vidimo i ja mislim isto da je bio baš doživljaj poseban. Uzeli su svoje sjedalice za van i ponijeli su deke i mi smo se trebali naći kasnije s njima. Mi smo bili u gradu sa Helenom. Na kraju nam se i Helena pridružila. Oni su uzeli nešto za pojest i dekice i rekli su da se nađemo u Central Parku. Nismo ni pomišljali da je to toliko ogromno i puno ljudi kad smo došli. Bilo je hrpa ljudi, ljudi su sa sobom nosili hranu za piknik, deke, čak i balone. Po tome su znali ko gdje je, jer je to velika masa ljudi i ti baloni su vijorili iznad zvučnika koji su bili postavljeni u centru Central Parka. I našli smo se s njima i oni su donijeli još čipseve neke i neke grickalice i neke male umake. Sjedili smo na crnoj dekici i počela je filharmonija i bio je onak sumrak i uživali smo u melodijama i gledali smo onak nebo, već pomalo mračno sa zvijezdama i nismo mogli vjerovati da smo u New Yorku i zbilja u Central Parku i da zbilja slušamo filharmoniju i da se zbilja to sad događa i imali smo na sebi karirane košulje, ja mislim, barem. I ljudi oko nas su palili svijeće i jeli su grožđe, pili sokove, vino. Onak ambijent je bio jako romantičan. I pokrili smo se onda s drugom dekom. Svi su međusobno pričali i onako više šaputali dok su slušali filharmoniju.